amashomero mwenda kurwa mu cyanga ca Ankole nugo getabiro mizanege yo kweshongora aho buri ishomero ribiri niryoreke bintu bitare bimwe na bimwe ebirimo kuzana imizano okweshongora hamwe n'ebindi. Mbarara Junior School ku Mbarara City nibo bakozere kurungi okusinga empakezi ahabonero 19 kandi abakuratirwe Mary and Paul Primary School ku mu district ya Ntungamo ahabonero 37 ibanda integrated ya kwate cha kashatu St Helens ya kwate cha kana Nombe Primary School baherezo mu cha katano kandi agagona garabireho kuzomizano yihanga ryona eratebekanisibwe aharuduhaga secondary school mu district ya Hoima ahamuherugo kwezo ko Empaka za nationals kutwargaha ebirabira na mushanju okwa munana abaraba mbona nibo baraze Hoima abatebekanisa b'emizanege ya region hona borekero butashemererwa ahabwa abakuru b'amashomero gamwe obutafa yo kureta amashomero gabo okweta bo mu mpakezi abantu b'ino mu community nabakunda kapira konga kapira nayo nemwa talent konga tukanyezera na music bagirebe ngichonjo chamani ebyo bikiryaho amashomero 5 ga primary nugo getabiro mu kwayahaya na kwizoba rumwe kwemizano y'empaka za primary ahabwa district ya Ryantonde. Empakezi hendire zisingirwa ba Empaka Primary School ahabonero 8 kandi bakuratirwe timu ya Mpomo de Primary School abatungiro obonero 6 abana twayitangira nango aground mu mashomero ikigendero cyo gutandika no kwenda ngo government to implementing amaranga government ubu tubya imishijo mu maka no mbana abana bakune barazo buzagwa bas certificates babe registered nanira kandi nashemererwa munonga kureba n'abandira twaba turi nabaha kandi nabo bayogesa abantu okureba ngo bakora iki government eri kwenda. Empakezi zibiri zigenderire kutorana za timu z'amashomero ezirayita bo mizano y'ihanga ryona eratebekanisibwe Mbarara City. Ndoram Edwin na Sande William ahabwa AGACENCWIRE.